Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ubak purli syuting San Paars Nam Karta nagasnong umtasor maudkar riboy bad ubala syakiam haki pulit ka riboy. Halor kajing suba baula don keti hakaban penyap uba amison muru bad kabalajah ka arplay terik menta ubnai. Laong baula klatno nasla perthei kata nakidau bu don kajing sitom hakamer jomu. Kakerwo na ujak palsing Superintendent of Police Kariboy ulong bawa purli syuting ubadai ukoidi bad ubadang don hapdeng kajing sya tokit haki pulit kata kat kum kajing ai jingbet da kajing Bishar district an session judge nongpo kepala ai jingbet hadu lais ngi ki pulit bakin tokit uba purli syuting halor kajing sya keno don keti penyap yurong ba haum tasor mau dekar hakiti ki lais ngi baka ying Bishar kala ai jingbet ban tokit ya uba purli syuting laong bahaka arp santerik uti urang ba uladon yaki dak kisien bu udon jing sitom ndak ba penpau yaki jing lek dom bad ubadon ru yaki dak kisien ba udon hapdeng ka jing duna haka bor perkhat perdan ki pulit haba kilalap ba uti urang ba udon hapdeng ka jing sitom kilara no sya civil hospital nongpo na benta ban pha sumar yu henry na nongpo pat lara no yu sya ka jaka sumar ha mimhan silong henry laong ba ula klat no shua ban poi sya ka jaka sumar habau te urang ba ula klatno lara no ya kamet sya civil hospital Shillong banle ya ka postmortem harkat ka jingdon jongki nong sakhi u magister anong ba Shillong baru bantan na ka video kum ka sakhi la register mukodumaru kat kum ka umnyam police station UD case number khatsau arjar arpsau ha ka arpendo tarik jemang